ingakho uzothola umuntu wakhona esikhathini esiningi ogaya insizwe ezimbi ezokulimaza kancane kancane uyathakathwa kancane kancane uyagadlwa kancane wenzani yini kuphambane imimoya bokumele ihlambulule yena wayithwasela manje simenzisa izinto ezirong la ekhaya and nala ekhaya mothi yabheka impilo ayikho kuvalekile then lapho ke isiphiwo besingakafiki noma besingekho ukusebenza nje leyo mimoya ngoba angeke uhambe uyothwasa ubuye uhlupheke idlozi alikho idlozi elingathanda ukuthi umntana alahlupheke yabona so iba kanjalo iba kabili ngoba omunye umuntu uthola ukuthi khona umkhulu akubo vele owahamba wayolanda into yokusebenza ngoba into zokusebenza ayiqali manje omunye umuntu uthola ukuthi khehla la kubo la hamba la emazweni la yolanda into yokusebenza la yolanda isikhwama wathi misekabuya ngesikhwama wasebenza kwathiwa umkhulu wala ekhaya uyinyanga kanti umkhulu wala ekhaya uthwele ngedlozi la ekhaya usebenza ngedlozi la ekhaya athi mekashona lento ndlula izindlulele nakubazukulu kube ngazathi la ekhaya kwakunomsebenzi vele umkhulu la ekhaya wayeyinyanga vele abantwana bala ekhaya bazoba inyanga kanti lo yamkhulu walanda into yokusebenza manje yona meseyifika la izobagqilaza lento Nkosi abalazi usiko layo ukuthi yavuswa kanjani ukuze isebenze la ekhaya bayohamba bathwasa babuye bahlupheke.